May ikan ni katupya. Pay bong peg. Tong mamaya manu ba ay mayame yang badi Christmas. Hatu simi ang gumno. Menyetok mamaya bi maya. Sisa. Ban tere maya me me. Maya li cukup angel sya. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission na kamta ka nursing but paramedical course, kabala itu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Uba dispersing rani, uba de way ni ginangwan RTI, haka arpusantre uya yong araja ahunrio, ulami syakmat ben penchay halor ku jawab RTI, balayo anak office Superintendent of Police, halor ku jingsha syo bat syabar ngam nungnya kali sumu seorang. Ubala tiup kerteng kung uba chance kambor lang lajmiet kabala ja haral bong point ha ka arpnyo trik leber a ja kunrio kade ke jing sei shwa jong ni unong nya kali sumu daga wheel range kabala pelong yo way pat ubala keno le dan bor ban peni daga pistol ha ka jing kana bigla pathai ku bor uba dispersing rani ulong bakal kung ku jubab RTI ka office USP ke East Hasils kala pentip ru bakala ujor sumu tu halor ke ni ke jingja hadien balami ku bor hakilat pathai ku bor Ula pensyairu baga jingbom tere ujor ijahar jong nongnya kali sumu kalong namarba unsha ujor ijahar kala hau bo berngam bat peni daga pistol namaru deu baslang ni kong ban sei daga wheel range shushu ulai thu bu SP ula pentip bo la tho jo magistrate ban pendam no yak license jong breu bukura bat berngam namarba ga jingperan kam bakla yak pistol Mentasni wan ne ban pensyai lo ka ata report Kebelayo na po Superintendent of Police. Te kumis pinkan mau ya pi kadai ka RTI halor kitu jingsha syo itu kena hangki po rilbong. Te ngyo i ni sngiru ladon ke jing ese ke jing penjak borom lele ke jing kren ben ya ka police department. Ngi da du ka meeting ya po matpran na kalang warden Yu ilu nadu kinong sna drama kum meriang I gatu kijing le kelawara sya ga ya kata ka tat ka long ka pendu no ka jing babrio jo police department ka tarnis ya ka image jong ka police department tin la ka jonga ngam hun ya ka ba la pensai ha tu ki benai ba adep ba utu brio ba syo ai tu no nya kali ngam idit gatu nama ngap hadu bandayo adaka RTI na po position. Di hadian bangayo na RTI na position. Di nakalang SP la pensya kanika RTI bangayo alam ta khandu trik April araja April. Bau tu brio ubasyo yo tu driver sumo na po sora day u police. Day review pat ba kanika RTI la pensya ni kenapa binyasa pat ba. Di ngalapan tu lada lapan ni ari hato pila don ka kajing register ne kajing bu mukut duma yau neu driver o yau neu basyo yo tu kena ti na kalang policeman kala pensya sanga ba ha na kalang policeman kala faida ka FIR ling baka somoto nam da kindon yung badon na po somoto ti somoto kuma pentip si pipa ba kadai ka hok Jong pulit ban ai FIR yano iba pen Kenya ka hok long meriu man beriu ka basakhi lama ki media lele la digiriu shimet kata ka diga sumoto pi po ko baja po ha marista diga sniro baktu ka kenthei ka ba yele persya ya tu ka jingyat presyon jong tigi mahila na po ka BJP Ti hadin maka kala ile persya ang iba police department po Maharashtra ro kala ai da from to persya i tu nong penia ya tu ka really kata di ka hok jong pulit di ka jingkali hangne kalong ba ka ai ka action na kalang pulit pada yo tu driver hak tu sni ubasha sho di ka kum jing sai pulit la ong bala de register ka FIR di ka balango pada Kabalangok pada yang ni pat ba kalong kata kaya FIR balai kami pada kita neutral. Balai kami neutral balai kami dak so metu la bau pulit. Te apa pet lagi social media yo iru. Ba na kalyang tu driver
ula eyewitness apoka social media ba ula hakta kejingnya ni kejingnya mai ula sei do wadren ta la sakhi le mai social media ula sei do wadren tele sei ke de kata kejing sedang jo ban sei wadren nur shu ban ai FIR ya nomor balai ada FIR tu victim kemudian tu basyo aro ai kautar FIR tu beriau nomor hari India hi len kinonyak kali ni gitu pak Kim Don Hok ban pen itiar khamtam driver la don kano jingsa lebenya po sorok Kim Don Hok ban pen i dakatia ba pen i dakatia tu beriau basya pen itu dom don kano kala lese kumbaya tu kena adian ba asid do libar pen i dakon i kata kalong ba mau pen i ka self defend jung ga jing kraw jung tu ne khuna adian lo i daga i kon usange na urung no sepokali kat kum jing ken tu khuna tiana kalang jung aktivis ka ju por kum ada baisa nam ta kali ngasne nga kraw ya baro agi driver ba aba wan kano ka huri hurane ka jing ka jia po surok kim bit ban pen itiar yano kim bit ban pen itiar lada kadon ke jing apo surok dei bat ban seyu chebi bu kali apo surok let police station what you say tiar apo surok makatu kawara ke jing ladon kino ge bisni ya pi laban pois ke bhai aro ti halor ke ni ga bhai ar ka pensha ba ka dei tangka somoto nau polit parsya yau tu nong berngem ba nong berngem nong tiet ba nong berngem no ban seisu loi te kani kata ai kalong ka phalang ro ya police department but halo kata na kaliang nga aktivis ru nga yo i ba ka police department hap po jingelam ju bibek kala wara sya ka burom yang setiap rowe ka dei ru dono ta ka send of ownership na ka jingsu try yang ka jong department ti na mata ju nga saliu nomor 2 tang o bisa po crime ban upani tak ikhtiar ban so sarong ya kam ban so try la kam ban ka kam ni ka ken kam jam ei ka bala jia ha kini kisni na kalam ni pa ba usho no ndai dak jing tri sitom jong ka kran ban po jing lam jo ba bibek ngali i ba kala la pen khuai ya kini jing jangut ju bija biem jong kursi halor kata na kalam jong aktivis nga ai khublai sikade ya kani police department ka bala don jing kli ka jing e jong me om kiwe department ki busutrei tang banyo tolong inyo i kiwe department posti jungi kim don jikit kli namda ka yo kot om pai ba what i tang i reinvestment namda banyo itu te tulop habia ki pang sistem banyo itu reinvestment sistem de live snem sau snem what i ka RTI boboni department habikai ma kumno bakin reply kumno wen ei bobon ba ki kam ha department kim don jikit kli what i kot kali le sim kot kali kharwe jem don beriu hab le sim doa lai baje perkat ki beriu ke bajingai kemdi ki masuk takadau ka we department posti jungi kim don ke jing ie je lai jung department bad halor kata kan ni ke department police department kelapan i ya kata kanuksa ya ki we department bakin burom bakin sutrai ke temen kenang bagas tiet bad kari bagaje benriu kan poi thong juga jingjok halor kata nak la junga ngaklamwat jing tip ya kata bale ai a te nakabodi langwit jong ketuka ke sengtu lese ka don ki selok bagi bahaying lese ka don selok bagi action kumbal ami ismat ban yele percaya u ti lese la ka don ka hok ban IFIR no un ka action ke la ya trilang ban IFIR percaya itu beri di ka tahu ka jing kali kumba ong mapi bali ba tu beri um IFIR hendai da ka bodi langwit ka bangingi pensiun nang rem ula keren ru apa ki losas media bahadian ke jingania nak la jung ula sei du libar la sei du libar hadin ula sei du libar du tiar mutiar pan mesau hadin ula sei du libar te uta tu basyo pade dak jing sudom upani dak kon ya tu kena na ka bodi langwi jong tu jing fla jong tu kena te ka penisha ba da ai fa tu kena utu beriru ai kautar FIR marbale mero medon hok no mermen sei liba agadon kano ka jimbakla as pulit bele met mesei tu tiap pensa tikata ka jerong kelenti ke jinga khun
Marbale ikam berit haba sisen ada start ka FIR ka jerong kelinti ti yaman ta henge i be kadon tanga somoto jongu polis persya itu beriu balai me berngem balai me syok mani kendon arteli hengni gi tang arteli kendon menengkong kalong ba kejing penthut jong tu beriu ya kalit kawan yo tu kena baar ka dei kejing berngem kejing syok yo tu kena tai di arteli ki kendon kumbala tho haneka jing pensyai ubibek bat ya kata ka badai ko ong bibek pada nomor kejing penengkam makla ya kesuloi dan ya kata kon nakaleng bibek la pensai ba ya kata nakaleng ju nyele ban tho asak ko ka magistrate ban pendu noi ka lisen yu nomor ban yo lisen kam de ke besuk mar babu ni ke lisen ki de ke businessman badon ya ka kun kuring badon ya poka ya ka koren akau ju bang kena kau mudi gibriu ba he ke business de kini ki badan saving akau ku manga mafi babuan hi omdon kendon manong ban ai ya ta kalisen kemar kasipti jong beriu ka syong kat kapasiti ka ba utu beriu kamai ayu tang gitu ki badan puterpom ni habli tepisak seno tang gitu kontraktor ki ba he ki ba don kita ka jing don jing em kelas 1 kontraktor te gila ban yo ya ta ka lisen te nak lang jong la pan sai ba nak lang ka police department kin taulat kum no ban scrap no ya to lisen nama lo apan dan kam ya ka lisen ha ka kabum de hak jin stu jong ka piston ha bo beriu don teng ka ero jong beriu de ka jinglong jong beriu ka per we ha ta ka daw ka long ko ba ong ha ba nya kali ka lisen de ban ai ti kana de ban shu ai ru war lisen nya kali de ka yo ka complain ba ka jing ai lisen ru ka teng kam ju ti kana wa da ka lisen nya kali shu ai ka lisen ti beriu la nang pa nang nya kali tip ya khartar beriu rom scan de ka tip jong ha be de ka lisen suloi da don ka training ka da don ka interview ka da don ro screening ya ka jinglong jong beriu mla ban ai kluma ta ka jinglong nomor beli habyo ka NOC na po ki police station na presiden kali SP kali magistrate ba kum ta chapter di kum bolong menta ba de ke jinglong don beriu bolong penen kam ya tu penen kam ya tu kon ban berngem no tiga ta kalong ba an bat ka ba nagalang nging pa ba ngim pediang ni kum kitu beriu ke ba berngem hamadan ba dia da ba sei ka ta suloi ti kum bo bibek lo pen scam ni ta ba tu kalong ngabon song an ba kalang ju thaulat kum ban scrap na ya tu ka license persa yu tu nombat. We have ensured that no construction will be allowed. And hence, even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakot ika shnong nongi kwayo sngo bahana ka shnong de lakot kalayat dikila pen sngo hina shnong ki mat jong ki if they keep apprehensions jong ki don hi convey bet yaki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala ban wan kane kawai ka project bi ki don menta hang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki bay yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni hakajalla kadon kata kendon ka 90% of non-managerial posts kan let shaki locals 50% managerial posts ru kan let shaki local. Other than that kashulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namarba ka ka bapi amnot ngiru hang ni Shuaban take up yung ganun project. Hindi ban suto bakla. Habang yung warra yung investment. Habang yung warra yung bakum kinigi project. Nget yung nga opi kabakaduk yung mantoy. Kanlong yung ngiki konsama. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.